Hadian peladan kejingi penibor pedang kipulit ke Meghalaya bat Karbi Anglong ke balaja ha ke arpusan terik unailar. Tang hadian kejingi jurip kidkat ke HYC syekasnang laper ha ke arpun terik unailar pat geladan kejingi kenduk lang jangki Deputy Commissioner jangka West Karbi Anglong bat Kari Boy. Mana keren penbet halok kini kejingja ke belakta ke syongsuk syongsan jangki pat yakasnang kaput. Ha gani kejingi kenduk jangki ki arngut ki Deputy Commissioner ke belalong ha kasnang Sabuda Beroar distrik Ilarai ben penek ke syongsuk syongsan yakasnang kaput. Kibulan hak distrik di Bohai bat West Karbi Anglong tak hadu menalak ban penbet uput usam dari sarkar ke Meghalaya bat Assam. La shimru ekarai ban buram lang ya ke status quo bat ban pesangi aswa ke jung penteri kam penroi na Beroar distrik tak hadu ban yo ekarai ke Bapura halor uput usam deki ar sarkar. Balakang persyaru ikinu ki kenhuan sang balang ban led syakini kisnong kaput kenang ban la ban tem yikinu jengkul mar bat ban penek ke syongsuk syongsan ha kisnong kaput. Menin ya kubur ba kidan kat tu kat ni ki sengbalang balik catai and hangta nakal yang ki polis hangte po moles na kila ong ye ki ba mlong ban late namar ba kadang kruit ke situation mo nai long kala settle so nai pen correct so tang ba ki late syakmat pat kani ka kelaman ban ki embiang ya kata kajing ya kan ka kadang nak ke isu hang tu bat ke ki polis jong irikla dan kajing ya confrontation ma te hadin nang ta pada ti kila lek biang SP ki DM baru kai ki magistrate la lek hang tu bat hadin nang ta pada misiam ba ke allegation ka long ba kini ki break balik visit hang tu ki de kajing lam jong polis kani ka lami ka news Assam ru bat ka menta ki nang te ki la ambo saki force jong ki ti kani bar khai ka numja kani la da de bangi klempen ibon na kalyang jong ni ru te kani ka long ge ek ba sosi namangi ngi kuslai namta ki tu ki khatrat snong ki badan chatai sheliang namar ba kajngai han na district administration ru ban poi tu kat ba nakaliang jong satai kaliang ru meneng ye shem hi ba kiru disi jong kiru ban poi hang to ka shem hadu san kan ta mo ban poi ha to ka chaka te both sides ki ngi ban yo hi ban yarap ki to ki pai ba ha ka to ka chaka ha ka tai ka laper ba ki to ki snong hajan kan up ya ka ne ka ban continue ka law order ka bahan makin ni ki jaka border ki long bajngai bah tingi kerpat ki ki seng balang ki balik pej lan ne manu kin so ban perkhat lemi ki tu ki brio namar banyo ka jing yarap na ka liang district administration ki police na baro arliang Biden ka porla shimpor palat la ban don gano ka jing mensau la ban garanti ba kanum kajing syongsuk syongsan jongki te ngi appeal sabar khat sungha kat hadu ba piatip hi ba menta ka sarkaru kay dan hapeng kajing ya keren ba Assam bat ki committee su ngidang up bakin kan notify te kan so ba bam de ban ya late ban visit kitu ki brekulation suk menta la digi post nam kin syong hang tu kin ya imlang hang tu kumenta ngir ngan ya tu iping ba ngimla ban poi hadu laper nomor kadang krik pala situation ki beri hang tu hendrai ke setelah ada kalau bang ngiok kendo ye rang ba snong na umat ru ki kali ki babon bah ki bawan na kitu ki khat prasnong ki bang ngiok kendo halenti bat kitu ki ang klam dan kono jing penwet ye ki kaya ki yang gajong ki te kata hi kade ka ke bang ide ban buram ya kata bat ni buram markaliang ye kiru ma ki beri jong iru ki kim pentut te ya kata hingi semua bangin maintain dia kan status quo as of now tang hadu ngin maintain ya kan ni hadu banda one part kata ka resolution na kaliang government ke ibakin dia ke kemenun pen be inu put sam but bangim hadu kata kapor ni kerpat ya no inu subha wat pentut ya kitu ki breshathe ai baka an bat ki police ki jongi kin le ka badan kam namar kadan ka very strong coordination hapeng ki police yang Assam bat jong Meghalaya hang tu tingim dei ban lek mangina do nang ni ban lek chatai ban pentut ya kata namar ba kidan buan ki ru hang no ru la da pi ong ni nong po ne pi ong ha po bernihat ne pilip horambang na pilation no ru kin dan hi ki local issue sang tu
Ti ketua kila sutu ki pulet ki badai duty hang to kumno ban tackle. Ti ya kata ngim dei hi ban interview thane kata ai bikin jong tu i ya kan ka kampot kamsam bakan tackle hi ka sarkar ka badai hok ban le mo.